Ya this is Ila TV Rwanda ukomeje gukurikirana gatanu kuri gatanu. Reka mbanze ngushimire cyane wowe udahwema kudukurikirana ndetse ukomeza kunyurwa n'aya makuru yacu tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu. Nkuko ubibona rero ni umukobwa mwiza cyane ariwe bita Teta, aho rero ari umukobwa ndetse w'umunyarwandakazi w'ikimero uri kuvugwa mu rukundo na Eddy Kenzo. Eddy Kenzo rero ni icyamamare guturukana mu gihugu cya Uganda, aho rero amakuru agenda aturukayo avuga ko rero uyu mukobwa yaba ari mu rukundo ndetse rukomeye cyane n'uyu muhanzi wo muri Uganda. Muri Uganda rero inkuru iri guca ibintu mu myidagaduro ni iyo umukobwa w'umunyarwandakazi biri kuvuga ko rero ari mu rukundo n'umuhanzi Edrissa Musuza ndetse wamamaye nka Eddy Kenzo, aho rero uyu mukobwa w'umunyarwandakazi asanzwe ari umwe mu bagaragara mu mashusho ndetse no mu ndirimbo z'abahanzi batandukanye hano mu Rwanda, ndetse agaragara mu ndirimbo ya Meddy na Uncle Austin ndetse na Buravan yiswe Closer. Ubusanzwe rero yitwa Niyitegeka Gerardine, ariko rero akunze gukoresha akazina ka Teta ndetse ni nako akoresha cyane ku mbuga nkoranyambaga ze nka Instagram. Nubwo rero ibinyamakuru bitandukanye byakamejeje ndetse bivuga ko rero ari mu rukundo na Eddy Kenzo, umwe mu nshuti ze z'uyu mukobwa yabwiye ikinyamakuru kimwe cyane mu Rwanda ko rero basanzwe ari inshuti zisanzwe. Gusa rero ibinyamakuru rero muri iki gihugu bikaba ari bwo bwa mbere byari bibabonye bombi bari kumwe. Uyu nshuti rero wa Teta akaba yagize ati ntabwo navuga ko rero bakundana kuko basanzwe ari inshuti zisanzwe kuko ariko ntabwo ndi mu mutima wabo, gusa ijanisha rinini navuga ko rero badakundana cyane, ko Teta yagiye ahuza urugwiro n'abandi bahanzi batandukanye barimo Lavalava wo muri Tanzania ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Hari igihe rero nawe muzumva ngo barakundana bitewe n'impamvu iyi cyangwa iyi. Rero akaba ari amagambo uyu mukobwa w'inshuti ya Teta rero yagiye atangaza. Inkuru z'urukundo rw'aba bombi cyangwa iyi nkuru ikaba yaratangiye gucicikana mu itangazamakuru muri iki gihugu cya Uganda guhera ku wa gatanu w'iki cyumweru, aho rero mu bitangazamakuru bikomeye hagiye havugwa iyi nkuru y'aba bombi, uburyo rero baba bari mu rukundo. Ubusanzwe rero ibinyamakuru byari bisanzwe byandika ku bahanzi ariko ibintu by'urukundo ntibigeze, ariko Eddy Kenzo uyu munsi akaba aribwo rero nawe ari kurya hit cyangwa ari kuvugwa muri ibi bintu by'urukundo. Ibinyamakuru rero byafashe iya mbere ku kwandika kuri iyi nkuru, birimo nka Galaxy FM ndetse n'ibindi byibanda ku myidagaduro muri Uganda. Umwe rero mu nshuti za hafi za Eddy Kenzo yabwiye Galaxy FM ko rero uyu mukobwa uri gukundana n'uyu muhanzi ari umunyarwandakazi, gusa amazina ye ntabwo yigeze ayatangaza. Ati Kenzo aracyari guhisha umukunzi we rubanda n'itangazamakuru, ariko arateganya kumwerekana mu minsi iri imbere. Abana rero n'uyu mukobwa mu rugo rwe ndetse ruri Buziga rero ngo akaba ariho Teta abana na Eddy Kenzo muri iyi minsi. Yanavuze ko rero aba bombi bakunze guhurira ahitwa Fairway Hotel mu mujyi wa Kampala bagahuza urugwiro. Ngo bombi rero bamaze amezi 5 bakundana ndetse bakundana cyane kugeza ubu. Rero yaba Eddy Kenzo cyangwa uyu mukobwa wo mu Rwanda yavuze ko rero bakundana, nta n'umwe rero uragira icyo avuga ku by'urukundo rwabo, ndetse ko rero nagize icyo bashyira, ndetse rero niyo bagize icyo bashyira ku mbuga nkoranyambaga bakoresha hakagira ukomoza kuri iki kintu nacyo nta kintu bajya bakivugaho. Ni Eddy Kenzo rero nkuko muri kugenda mubona na Teta aho baba bameze neza cyane. Ngo Teta rero umukobwa witwaye umutima wa Eddy Kenzo, aho rero ari umunyarwandakazi ndetse nkuko muri kugenda mubona umeze neza cyane. Ni Ila TV Rwanda rero warukurikiranye, reka mbanze gushimira ko subscribe nawe utarayikora rero bana natwe gatanu kuri gatanu. Nakagaruka rero naha mu kanya. Ciao ciao.